Yes, reka rero twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muba muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundire rero tugaruke kuri aya makuru twabateguriye. Amakuru yacu rero turaza kuza kuyahera hano mu gihugu cy'u Burundi, aho impunzi z'abanyekongo zigumuye zigerageza gutaha, kuko muri kino gihugu cy'u Burundi ubuzima bukomeje kuba bubi cyane. Impunzi nyinshi z'abanyekongo zacumbikiwe mu nkambi ya Busuma mu ntara ya Buhumuza iri mu burasirazuba bw'u Burundi zigumuye zigerageza gutaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 igihugu cy'u Burundi cyakiriye impunzi zirenga ibihumbi 100 zahunze imirwano yaberaga mu bice byo mu kibaya cya Rusizi. Zahasanze izindi zari zimaze igihe kinini ziba muri icyo gihugu cy'u Burundi. Impunzi nshya zashyizwe mu nkambi z'agateganyo zegereye umupaka zimaze iminsi zitakambira leta y'u Burundi kugira ngo izifungurire inzira zitahe, kubera ko ubuzima zibayemo bugoye cyane, kuko inyinshi zikomeje kubura ubuzima. Leta y'u Burundi kandi yirengagije icyifuzo cy'izi mpunzi itangira ibikorwa byo kuzimura mu nkambi za kure y'umupaka zirimo ya Busuma mu yahoze ari intara ya Ruyigi. Zasanze ubuzima bwaho nabwo bugoye ku rwego rwo hejuru. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR riherutse gutangaza ko impunzi 53 z'abanyekongo zapfiriye mu Burundi, harimo 25 zishwe na kolera, 6 zishwe no kubura amaraso, izindi zicwa n'ibibazo biterwa n'imirire mibi. Nyuma yo gutakamba ariko leta y'u Burundi n'abafatanyabikorwa bayo nibumve, impunzi nyinshi z'abanyekongo zari mu nkambi ya Busuma zayisohotsemo zitangira urugendo rw'amaguru zerekeza iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imisozi yo muri Busuma igaragaramo impunzi nyinshi z'abanyekongo ziri gutaha. Zimwe muri zo zahisemo kwitwaza imizigo, izindi zigenda nta kintu na gito zifite. Bamwe mu banyekongo wafashe amashusho agaragaza izi mpunzi zitaha yagize ati, basize imizigo bari kwiruka bavuga ko barambiwe ubuzima bwo mu nkambi, baratashye. Abantu bacu bari kugenda n'amaguru, ntituzi niba barenga leta y'u Burundi. Undi nawe yagize ati, abantu bari kwigaragambya hano mu nkambi ya Busuma barasaba ibiryo n'inzu ndetse naho kuba heza. Hari amakuru kandi avuga ko polisi y'u Burundi yahagaritse impunzi z'abanyekongo zavuye muri iyi nkambi. Rwari urugendo rurerure kuko Busuma iri kure y'umupaka wa RDC. Naho kandi tuvuye kuri iyi nkuru yo mu gihugu cy'u Burundi, mu nkundire dukomerezeho n'iyi nkuru yo mu gihugu cya Uganda. Murabizi ko igihugu cya Uganda muri iyi minsi kiri mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu, ariko nyine abakuru b'igihugu bagiye bagarukwaho cyane muri aya matora ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'ubundi wari usanzwe uyobora kino gihugu cya Uganda, ndetse hakaza n'umuhanzi ariko winjiye mu bya politiki ari we Bobi Wine. Kuri ubu rero nibo bantu twavuga ko bari bahanganye ku rwego rwo hejuru, nuko atari bo bonyine biyamamarije uyu mwanya. Gusa amakuru arimo aravugwa rero muri iki gihugu cya Uganda nuko nyine abantu bataramenyekana bagabye igitero kuri polisi maze 7 bahita babura ubuzima. Polisi ya Uganda yatangaje ko abantu 7 bapfiriye mu bikorwa by'urugomo byabaye mu ijoro ryakurikiye amatora. N'urugomo rwabereye mu mujyi wa Butambara uri mu birometero nka 55 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru wa Kampala. Umuvugizi wa polisi Lydia Tumushabe yavuze ko abo mu matsinda agizwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda bari bafite imihoro. Ni ibikorwa bivugwa ko byateguwe n'uwitwa Muwanga Kivumbi uri mu bagize inteko ishinga amategeko. Bagabye iki gitero kuri polisi
polisi n'ahagenewe kubarirwa amajwi abantu 25 bahita batabwa muri yombi rugikubita. Uyu muvugizi wa polisi kandi yagize ati polisi yirwanyeho kuko bari abantu benshi, polisi yarashe yirwanaho. Uyu Kivumbi bivuga ko ari we wateguye ayo matora, ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze ko abishwe biciwe mu nzu ye aho bari bategereje ibyavuye mu matora y'abadepite, ahakana iby'uko bagabye ibitero kuri polisi. Ati biciye mu nzu yanjye abantu 10 bari bari mu igaraje bategereje ibyavuye mu matora ngo twishimire itsinzi yanjye, baciye urugi batangira kurasa mu igaraje. Ku rundi ruhande Tumushabe yavuze ko atigeze amenya iby'uko muri urwo rugo rwa Kivumbi hatewe na cyane ko ruri hafi ya sitasiyo ya polisi. By'ibanze byavuye mu matora ya perezida bigaragaza ko Yoweri Museveni ari imbere aho afite amajwi 75% by'amajwi yo kuri site z'itora 59%, mu gihe Bobi Wine bahanganye afite amajwi 21%. Murumva rero ko aho bishya bishyira nuko perezida n'ubundi Museveni wari usanzwe uyobora kino gihugu cya Uganda n'ubundi murumva ko ari we uri bwongere kuyobora iyi manda, kuko murumva ko amajwi arimo ararusha Bobi Wine ni menshi cyane, kuko niwe umukurikiye kandi ugiye kureba nibo bantu nyine bari bahanganye ku rwego rwo hejuru. Murumva rero ko perezida Museveni akomeje gutanga intera arusha amajwi menshi cyane uyu Bobi Wine. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire twebwe dusoreze hano n'aya makuru tuba twabateguriye abagezweho, aho nta handi wayasanga, kuko amakuru yose ya breaking news agezweho yasanga hano kuri Deep News TV. Rero mureba hano handitse ijambo subscribe cyangwa sabone kugira ngo mujye mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Munaduha ibitekerezo byanyu cyo tugomba guhinduramo ndetse n'ibyo tugomba kongeramo. Imana ikomeze ibane namwe. Amakuru yo ya Deep News TV nakagaruka, mukomeze mugire weekend nziza.